sawi putih. Colek. Allahu Akbar. Nah, gitu. La haula wala quwata illa Tensi terakhir berapa? Hah? Tensi terakhir. Tinggi masih? 100 enggak 125. Normal udah. Per Alhamdulillah. 80-an. 80-an. Nah, bagus. 85 dah. Tapi kadang-kadang suka ini Ustaz. Naik turun. Iya. Berarti gorengannya kurangin ya, bus aja. Iya, iya. Ya alhamdulillah udah. Aja Pak Ustaz adalah sayur bening. Berbening ya? Iya, iya. Bisa timun, Iya. oyong, Iya. ya kan? Sawi putih. Colek. Allahu Akbar. Nah, gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil Colek, azim. colek. Colek. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Soalnya ini yang nahan ya. Iya, betul. Iya. Iya. Ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai telur aja, telur mentah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Emosi tinggi, emosinya. Gitu ya. Turunin ya, bus aja. Kurangin dikit emosi, ya. Gimana ya? Ya dikit. Tapi rutin baca Quran tiap hari. Ya, Pak. bagus. Secara Karena rutin. silu minal Qur'ani ma huwa syifa, ya Iya. kan? Iya, jadi penawar, jadi obat. Amin Allahumma amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatina min syifaa. Colek tempel, tempel. Colek lagi. Bonus, diskon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatina wa syifaa wa syifaa. Wa nuril absari. Ya, lurusin lagi, bus aja.